Desisha popiwa hapa kwa bandari ya beshe nokova popi ya beshe tashikina na kumeno hapo imendi yugole ya jama akori tokotete onopo walongo bese olongo na natu akori tokotete onopo walongo obese olongo na natu dati emakero njoka aliemu adha ojoku njoka hali adha antu aehe emakero njoka aliemu adha ojoku hali adha antu aehe karunga okushiku inekewa onke itemu edereme makero kikule onkondo deni ihengere tapita kamo makewe otemu pe kompito kuzamo mulio nonkondo dokuli kumbali andishitarene monkaro mbono okucha kuno banu batabea monkaro ote kucha is a very pure, it's a very clean without challenges tote kucha ati mohangu mohombo atupopyashike findano atupopyashike nyanyu atupopyashike ndigolo ndeta badimbawo kuchambo kuya muno tamuduru kumakero babetu inimai mayona mwengi omuna kumakero wae tangi mufindikali omuno kumakero ngengo muri monjira yona mwengi nangengo mwana mbono kuli ngi pale kiko mamakero ndere Paulo soda tumbola ne matake makero keka ke muhanga ina mutira kamushi pineke batemu pe mono kuli kumpata batemu kile ombero mufite bata andi tune kumene imbiru eri ndishiro lo milongo ne na nato beso ni natu ndingone ne ngoma dishi kokuchashike ngenge tamanjo amushaka ina mulibi dale kukalunga enjo kana di ombwa di matamakele nadi wete dafinda ba tabe yolifa bata dashike mama shongo ngondi ngengo dafinda mwimbi wala tumbula ne tati kapendo ndela kaingoju yo wenyo nayo keiku oya jo mama amandenge ya binana no satana alo shetapa konjima tuje konjina muje monjira yo jokana sashina ino njira na mulando rashike injokana iyo waifei tuninga shikena oino njira ngenge tamu makero itashiti ngemu limonjira itamu makero shishiveni kucha Yesu Kristus otemu kwa mfindane no muno kufindana ongene shenyo njokana ya mbego hapa na hakufindane pame na besha baba ya njokana sasa njokana iwa yo bati oyapuki o oteane pe uri programa yetu na